abadadi efa ni oyo ni okwe wo ni ribi television ni wo ni yokaba ni di kami agbasani ye ribi tv no ni ansamba ni mo ni yo kincho na yi o chami ni mani unwe wakanya ba no okaba agbasani kincho sanji ni ya ye ga adanle emre many mo edromo na wache ekobi ni wo fe wo bi akeka di eba dan ni bi sanji ni history and ekwaye mo waje nti mo dromo na keke ni many when you eshe no nchencho ejidake mo ni ale asun kanene akabakwe ni wo ikele ya gase nche for the main body manya bravo tebo yote for the mutual promo offer me for your BB television no ni program ji kan agba sani offer ko ni audio oshi ko ketcho wonye ni ameko wonye yo ba mimbi mo fe mo o manye Igbaji Dr. Daniel Njesi Ankra India blema iwaso blema sajinji no ni nkasi onu no ngba ka gbene wokusumi ke gan gbejiano to ke halu moyeli ndo meji no ni heni nkasi lo nkasi ni nsumo ni me anali o be nye ba ni nebume hele nye ni nenyo yo yanga olwado be nkeba kashi wachene ne keba be man sajini ekwa oba nche mene wasani ba ibadamu loni eyano yega mene nchabe yega akowa ekoma ni nepale akashi wonyeme achinye ni di apega wonyeme bekame chomanso ni akani onibima aliwa sudan ofana ko hawo history fiu ni kan alo wo kadi ibaka meni no kamejo husu ko gba lo o ka chonwo ye islam yo keji akega moko meka no ya gabu peji ganyo shigaile ninko gale ninjeleji tomambini wocho ametema gameni nungba bi wocho amenungwa gameni la bi na liama ke laboni bi gameni agbene maji teshi ni maji osu ko ba gamashi gameni wana age tema nungwa keke obala keke gamashi teshi ya fe futu gbogbo bí ẹ̀jẹ̀ nǹkan bí ẹ̀jẹ̀ nùwà mẹ̀yẹ̀jẹ̀ mẹ̀ la mẹ̀yẹ̀jẹ̀ ọ̀nà kẹ̀kẹ́ gamashi bí ìwọ̀n ẹ̀jẹ̀ mẹ̀ wọ́n tẹ̀sí ẹ̀ gani ṣe ìyàfẹ́ futu kẹ́jì ọba osu ẹ̀ amẹ̀pálẹ̀ kẹjẹ osu dòkú na amẹ̀bàbọ̀ adé sẹ̀mí ẹ̀ amẹ̀hún àmàfẹ́ futu ọ̀nà ṣe gamashi lẹ̀ gani yóò. Wọ́n eneme mọ́nà fi mọ́nì ìsúnmọ́ ẹ̀ka sẹ́yìn kẹ̀kẹ́ bá súnmọ́ ní eabi lórí pẹ́ẹ́mì kẹ̀kẹ́ nà mọ́nì ṣìkámọ́ yọ gan kúsùn ní èyọ gẹ́kẹ́ àkwàpẹ́ méjì ọ̀hún sùn níjì gàmáṣí àmẹ́kẹ́ àkwàpẹ́ méjì ọ̀hún sùn àmẹ́kẹ́ àkyẹ́ méjì ọ̀hún sùn dẹ́nu gan kẹ́ òbútúbí lẹ́hún jì ọ̀hún sùn. Iwo akwapembe yaheni ameka ni acheme wu yaheni ameka keko obutu le wu yaheni eka ko kemba hingbe no be akwapem le eka easting keke achim babe baka the central keke obutu eyaka the west of gamashi ne kenji boni husu eyo noko bahi wo ne ke husu ine ibajini
as far back as 1733 anotako ni tana no nomia mancho kaikwe le ebo 1660 na kwamu mebako gan shipon fe na mehino iwo akwamu control gan shipon for 70 years keje 1660 kebagbe 1733 keje 1660 kebagbe 1733 akwamu meyo shipon no fe iwo be balake ashwe akwamu keje shipon no iwo gan echebe kumeba wale ke hata humo meni eche gache achim wana achim memba meba wagame amebale 3 divisions achim meba as achim abuakwa achim busume ke achim kutuku 3 divisions ameba wagame ke ha akwamu me shumu ni achim eba ameke amewofa sei niji akwapemme lehumba ke haga ifamu wa akwapemme humba no neketa na eko na agbeta na bebalake ga mashi eshikpo nile iyo ejie ekume ne kada meni ba wale na akuta ikbada ameshe heni ajie shipon husu na shipoji na ajie waya gonko ebenka kutuku nina kango achole ambaya gon noji gonne iblemagbe abaya gon shi alegone ake nyanao ya hingbe no eka mene nsawam ke adaiso ete go maje iwa shipon fe ni aje nyanao go ise ibacho akwapenno yani nejiobe niji the eastern side keke gonkometo ne won shipon ni aje ise the central side iacho achemme amame no akwapem maji ni bajenya na go the eastern side there ekoji insanwa ekolahu ji noni wocho ame menika mayira iten akwapeme hini amenyene ke uba achemme amenomi waye majin niji achemme amameno ekomeji adeiso ekomeji danso neke majine keke obutu bi yele hwe nleno na amenye noji boju ase keke koshe je krodwa ifa ke manko na chole adawukwa eneji obutu lehu engle ni obutu ye engle ahun ni ebaje eni wo chole obutu ofanko amewa mengle ne ewo keje hekutamo kotoku kake kotoku ayenyo aye achim kotoku dani woye wagamashi eno ajen kotoku keka ajen kotoku keka oba hekutamo ni churuman keke oba bom fase keke kojo ashon nye ingle obon bajio gami keke woye hekutomo nsuobri ke ashwena ngo akwe man lemboni ikashi yejeme nekeji boni ngle yo ni keji oko nyana ugo
ni okwe eshiponika kembanshona gbe enele gamano ni wona ke achim yaje nyana ogo ise akwapem lehue eyaje nyana ogo engle papa amebote gamashi eshiponi ayehuso ni huso na yo aye survey department ame leneke huso ine ene shikamo yo dani obacha no kaji okwo okwe kan agbasa Bibi TV ni ebe no asama de jimo ni eyo nchumo na yiko chami ni ke watche doctor professor ni Jesse Ankra the great historian Keba Kandan Musajiami the jimo ni ke ba asani ke chon how ni boyo dasa kesi ya no ye wo yemme ni yo didawo ke agbene eyo nche eba submit department issue sef maroko ni channel kajejeme nche kwa ni channel Anglikane aye sane sajina ye meni yesane ke akwapemme ke achemme nokome achole ni sampa kojo ni sampa kojo ne le waga Jamestown stool le onupa ekomeni ni sampa kojo eye judgment in kayo ake ehi mepo na ke judgment ne ye 1931 she many yesani ehulu mi fi o she le ake Jamestown stool le ile ne ke judgment ne ake magini kan ne Kenya na ogo ehi won fe mankotomo pano keke kofikwe eko nwe odumprala ne ke magine it reflects your judgment minchone ibame iwo shipoji ni kan no magini chegbe ne ame Jamestown say imagine kaji imagine mutama bibo sani ko ni ogba mo ka chonwo akashi yen wo gba sanjine kaji eba between family lands and stool lands ni oche Jamestown Manchester ni mutama bagaji ani jeme is it family land or stool land majie ni nchefe ame Jamestown stool le eshishi na gbakome ni meni atoame ake manokweloi yetaflache aklowai amiye shiponje amame noni ebanye balake wekukopo teyana shi wekukobe nebe senko shishin ewo stool land there endafe family land nike family land efe nokwe esani ebo stool amanie eye family eye stool ko shishi energy onupa titiri na to ame ye majiame amele na menani ake be na to onupa ye kwa kwakwe lo ye mankono leke wale taflache ikba hu shpon ne he kaple ne ka we kutuku no leke wale ba ya domo court ne ka kele ifa mai dabi akaka boye ko saneda ifi obo ako isa shika blabo aya domo court wa deka mi Germany lawyer ba ke boage o no ya ke manchejibolo shi je manchejibo you are only a headman alone you are a caretaker headman or a caretaker for the principal stool or for the stool wo majinin chene mo fe mo ni kamo mi ke majin kokube ni ye senwu ko shishe me ni trano ni chama e manchame be je manchame je ame fe caretakers alone headman no oye ne nti no chi caretaker ora ke kapie ya ba le mu akashin
kaji awa to no ba ka shi ke sinye mo ba na ke stu house on pa la on ke ya ke lu ku e ke a no ba na no aba no stone bo le ba no ake o aba ko ne ke o fa na kan ye le nwe ani isana kan lo mlaye ona ke stuland meaning family land stuland there she kaji bo stool nupa no stool ya wo mugu manokwelo ke stool ya fe no ko ye manokwelo mami ye esani bo stool o headman alo caretaker esani o wetu no ake o bajeme etomo mo ko fe mo make mo ewo bode kono kwano kam mini fe mo mimba mba fanduade esani makebo ake mimba mba fanduade eja ake bono kwano bono chochoji yejeme ewo kam mimba ninkebo nimba no mini chone dumie mismo ni chone dumi ewo aye sanji ni sanji ekume ayashi stule eja ake ni stule ya ta family land there here stule eke family dani ete yatai aye example kume na ke example le ma yusu asle e da ke ni yo nupa ya asle sen asle sen e ha me kume te family koko le shipomi ni na kan family agwo etu no e family eteshi na bote sania mi ahun na guest to lay you for wo mlaye ota ma ni stool abeba ho ni ya guest to le ba isani bo amaniage e bajen ekwo ni moko eduni no moko emechu alo moko nte mo mi no koko ye na kan shipon sana wo to no oni mo aya jie ni stool anagbe wo stool ete shikeke e ya ho mango shipon e be mi na ya igbe ni ke stool e yo so okay kaji okwawo wo ye kemi agbasa ye primitive ye di no ni ni oku ni oku wo de mi tawni ke wo che asa abuti sani meni ni da no ye ne kese ba ne nche ko ele ni wo da kashi o ayi wasu wa no fia no nuni iyaro be la shi ake apedwa ke ishkun ye kama ashkun fane mini uyo kemo ye dani ma yue mo na je apedwa pe ke ake ishipon ye gama no mi achemme apedwa achemmane shi akwapemme la hunke ga shipon he kume ama me noni na wo mo fo mo to no ni make yake afo husu 1950 se mi afo husu ni husu na afo bega ka kwapen afo husu ni akwapen gakelefe jena kan husu na she hokwe akwapen ke efu husu don enemy shishi ni ejie yemi okay sanemi wo record say Stool Lands Boundary Settlement Commission meaning Stool Land Boundary Settlement Commission ame supervise okay ewo ona heni temaka lapo ejie no okay ajie awe wa jefa ni tashi jefa ni la jefa ona ina meka akwape menye mo fe mo je shia e kwa akwape ngefe do nino ya ame she a fair record okay which is Stool Lands Boundary Settlement Commission the record na fe eye mene any wachole archives national archives eye jame
When so aboko bibi ejake saneni na aboko bi tomonaka ameka breku so if ya amaka amepe amebanya amedomona no da ne nkwage shipon ko be no be sengo shi ko aboko bi station bi wo den to ame really ka atashipo ni station adomo amese ejake dani abana Basel mission ora Basel mission e Switzerland the Swiss be America Scottish be if you could be. Well, I'm a no famous if you are document. Well, Teshi no na Teshi. Well, like a fort in a budget down low castle, maybe. What Teshi long castle could again blame a co. Ni Danish be a control. What I mean, I have record with Teshi or put Teshi Banye, Ibafan Bukubi. Shabokobi Kometo Adomoshi, Tomo, Woko family land this and here. You Kometo Adomoshi. We go so winning it. We will be an Abokobi Jamieno. We could so be the Gamecho and Billy. I'm a Jamieno. Minke, ni Aquapenke, F4 Musuedo 1983-84. 1983, come on 1984. Asreme, Nubie, Ameye, Onupani Yame na chole, ni Teiko Akotia Owasika the third. Ni Teiko Akotia Owasika the third. No ni Jetano. Lenya Asrema here. Koni Aquapen Menika Menko, Gashipo Jia Ekume, Toba Pokwase. The same Stool Lands Boundary Settlement Commission. Ache, Ejaka Afudan, Afua, Kabe Kotokuni Mene, Ayo Sanjine, Afu Boundary na Aquapemeli, Neke Boundary ne, Nivolua Eken National Archives. Ewa keji Aquapen, Bakake, Eleake, Afu Boundary Kodan. We record there was Stool Lands Boundary Settlement Commission. Me Aquapen me Dabi. Ame yoko joba. Abena chem. Achem melena mengleka. Ayaga mankona chole ama man. Ama mambie. Lagameni. She amekake anukwale sane komeji. Ame baba shipon amekedu koko ya chem me ade ewa me na me yo amama ahun ka gbe danso ama me kaake ameye achem bia shipon me ona na ye anokwale egbaji amama jeme game kamenani aka amajen ko ja adeso ojensawan no ba adeso ubacho fa no river na chole dey ora alo adeye uba chono keke no ya mama okay wa mama me amewe ake jemele jega noni shi achem bia no neke manne eka nyana ugo ese okay e wa chem me ameli amenre okay eni apedwa kan apedwa eni wocho na ebenke bi ekura apedwa kan shon eni apedwa kan ebenke ofori panyin fie ebenke ofori panyin fie okay apedwa ebenke bi egbekura wa apedwa nyen eteke majin tafrache eteke ya hu eteke suhumpo ona alo apedwa eteke ya hu eteke ekotomo asaman kese eba teke asikensu eba teke eni what ena me fi oban na ye mini gbepo amejo yin pa me gbe eteke asikensu kenin o teke o teke nyana ogbon no bo ba ko shipon ye nyana ogbon emusumi dabi apedwa enyen kaji okwawo woye kami agba sani nji on the BBTV la ko wo ye bbtv.com
YouTube. Tokoro ni numu for the Africa. The new ni Ibafi. She akani issue ni abile saji lodete kodi was an ba abaya. Nche wo ke ukwe no mi ja no ake soldiers bamano ni abagrade chupore ni biane mambie easy soldiers ni when ka bojuo ni aha ni soldiers ete man ni mambie bifetele bi nche ka ukwe in short hello ake issue ni ko ni bi mi te wa ni bi na kasi sabbe Adame ke awome la suko be nila be shishi kona la su eko be nila be shishi la ye la su fe shishi no ni ya no sane ko ye ni sane anye atawo koni ale ba ge so da fo ya grade ego man babu sane ko soja ni kashi aye stumbe kabi ye aye carpenter fo ye aye surveyor yejeme aye mason yejeme ni nakano aye soldier no many for bridge many for security many macho iwe obanye kamo kucho no sumo natural ya ahabwe obanye ke soldier atashi age o mental security alo mental bridge soldier baba as workers na me baba me bachu ni ne ame abo no ni ya no mental make age ake la suko beni la be shishin e banye balage mami ani soja teje e ko ni amete so ame chomanso ye mam e ko na chomanso e banye balage manenu afaka afani be afako make shipon e hamoko ni mo abachuni sho na age keji mo baba shipon ni mambia ba teshi awole be soja nka ye carpenter ke shoemaker ke nibi e wa ko le mo e ke soja ya tashi ko ni soja ba wa ninu chumo ni tawo ni chuwe ko na mechu shi keji manso ye mamie mo fe bo na ke shipon ba mo kwa a chomanso lololo ewo soja ne bajeme abote sania mi meni gbonocho ye wo soja e ya moko man ne ka katapila ya hu meni gbonocho keji amlalo e ko shipon ne ko e kafe moko e amlalo e ba bo mambia amanie e jage kamlalo ko shipon e pure compensation wo aso heli soja fo mi ete grade your government land ni lo ni ani government pay compensation lo e ba nya balake je government land shimopon le shipon shine kemopon ne ba nya balake le won ke soja fo e shinamogo wo be a che soja fo to mo awu mo egbeye na me ba wo mambia egbeye shi aye wo moko keji gbeme emu ameyimpo na meke enu ame ba fi hiwaleku be ni ba nya chi amena gbeme ka me mu ameyimpo ake enu ame ba fi ka ame boy hiwaleku be ni ba chi amena okay when a people are resolved to do something no force on earth can stop them. The people are resolved. Ewa ake mambi ekole soja fo baba wa me gbeye ketunke nibi na me nanka me japade ma me ye ame banya me kaka me ka me wala bachi noko be ni banye echi amena wo nakan ona nakan jomo niji jomo mi jomo ni ikashi noko ekole mambi efe be wo fe ka olake uko wajapade ni won ba ko ba gbe won gbe wo na kan noko mambi efe kaji okwa wo ye bibi television no mo ni kele na sane ba na ji wo che doctor
Reverend Ningisi Ankra concerning maybe ni yano ye me yo ga akwa ekuma me ka chongo ni wonu akashi apega ni ka agbo onye me achime ke game akwa ni yo akwa ni amishpon di anwami amishpon wo amike game ni yo de me tomanso no empani ak soldiers ebamano mutema bi woche akashi ake ni enye fa ni ele history ni alo ele ka eba military alo security ni bi ele mutema bi akashi aninte eba balete alo kaji eba military alo security ni mo so abayo ko na atu teke military akashi ani eya ni eya gadi shipon ni grande ke eba shipon e saniye ani so de di meni mesami amia fan shipon ya lo nche afa soja keke ke hamma nuchumo ja nibi efi nya nana fa soja afa le keke noko meni masumoni meni nko keto bulo fe na leji civilian enye ha soja do command ke civilian jibo alo mo pon jibo onye o ha soja do command ni soja ni afo moko ha civilian moni yo na kan hiwale le di president pe yo na kan hiwale as a civilian she tomo sande kweba ni mo pon baya army camp chuchu ko oge be ma camp ne ba yue again keke soja fo teshinye se afa na kan soja ni civilian o ya ha le command there le soja ni o de just innocent ni the civilian ni o no te o ya ha soja ni o le command there bo go na sani e ja ke soja ni fo soja ni a commander alo a senior officer no take your orders ke your senior officer there ke civilian te influence that senior officer when the senior officer has soja no eba e chuno no be eba chue that senior officer is an akele you sunday okay the soja okay woni eke no ne ebanye balake soja fue acha maka meba chuni as workers then kake ubanye oya farm as workers she get as soja na yeto she workers ka me ba chuni ekole bejiano to fe lo wujin fe afi she ka me chuni ni balake amewala bang me ame wala soja fo ame ba farm se mi ame ba ji amena she boni sani ya le yemo ke apejwa ke shipojie numene be baye apejwa ke na kan shipojie e ya mesen shishi e na apejwa kan ke ni shipojie yo e ba wa fi o aka apejwa ba ke le no ni iwo ene je soja fo ji meni ba pe sane mi no me ba investigate no te sane police fo ya nu chumoni okay the police for amame chuo eme amame fear make investigation CJ soja okay soja ke war investigations na kemi bejata eba alo noko ne banye gbama fena no hani soja ba mi chi yeni ni ehye ngalinga kuhoeko kenke ngalinga be poison kuhoeko ni sani apemi nana benoni choni soja fo be bajejeme aka ngehi me shimu agbere ime na bote mi ojugba mini soja fo bajeme bachu ni namo ka me ba ene jino ni sana kwa inwake ashashan loli e balete ni nwake amomo mambie ekube mini amefe oba mo ko ne ko na ayu na epo ele oku ekwo nyi egbe iwo ene me jino ni sani
I investigate. Ni many sana me ameye. Ame ameye. Koni many ka botemi na meheye. No from fame no komiye. Kona kamaye. Shiata. Beme babao ye tui. Cho yagana manem. Sukwe minta maba German mabibo na kansaji ejaki wana akashi ni mambie ya soja 70 German semina ke anagashi tujin pi ye mambie adi okwawo ye ribiti imbeji ansaba monitele ba se neji inche doctor professor Reverend JC Ankra ni blasanji bi ken chonwo wala no ni yano ni gan akowa ke soldiers ni ke agbene apedra mancheni ke esipon eye gan akowa ko maame ye no wo se na di twin ni ke fi ebajo man bi adi ni lo ha ni kaji saliba ni amejole ko ni amo am ke fa ame nche omi owie chanoke hawo Kenke tu fire mami cho. Soja atale ele ba hon pi obloni wa o. Wo kemboko ni soja atale fi ole fo. E ba nye obloni wa o mi ke na soja atale ko obloni wa e ba nye ko e ba pe obloni wa o ni ya e. E ba nye ba soja mwenu ke ana soja shishi no ye ego na ewu e oblebo. Ani nke ha bu henoto no. Ona wanye me rasta bi olaga no soja atale. oh yeah Iwo wali jele kache boko be wanye me rasta bi ame wo soja atale na me bu soja fai. okay Nse na be je sofo kokra na ge bujro o sofo wo soja atale. Ona ene me jino ni sani soja akwe. She ni ket soja ni na bo no wo soja atale no no ba febo. She bambia ni yetu ukanye wo soja fu enya me ime. Ona na wo soja atale le soja ya momo ejile. She mambia na me yetu wo soja ke na no ba na gantu. Tuma yecho ene no madomo ni make ake. We have private armies in Ghana. We're private armies in Ghana. not under Ghana army No, private armies. Bokwaka jewane. Ke politicians mba, ke politicians ona. Koya ka mo party kume. She party for party politician no ogbe ke oba. Komo me ni nyi okono, ebi aka ebi no kwa me chichi drum. Ka me koji. Mini amenye politician ya me pio. Number 1. Me ni ba ne P je police nyojile. P je soja nyojile. Wo me ke a guardi politician. But politician a soldier friend, a private army. okay Where can fa? Where me come ni manchemele we nwame. Na me amenfa manchemai, ake amenfa shipoi. Private army. Eja ka me yetu ni ame commander di na kai manche alo na kai asafuache private army ame yetu wakaje wani awu ame back elangard ni they are fully armed men. okay Then we Juloy na mame yetu amame organization it is a private army. okay Tolu mi jebo pe when your private army weko oblanya bi ani la na me jojo ikume kani bi ole aka me amewa meni nyia me se moko we bi ameta moto fine onu mi jiji moko we bi amebu afai echuru onu mi jiji wa ke we ala stage no ne ke we bi na me ba osusu ake money ya ala ke moko ya ke mini baba. Ona, many years ago, I'm afraid. This is a private army. okay Suba into me private army say Nigeria just Somalia kebashimene. okay Mokola Somalia nile a private army eyetuwa actually Farah I did.
le ehie wale ne kashwe president onu mishishi na bele eba moko una tuye kumena private army no gidigidi ami na Somalia fiti private army chastela je soja mi chastela she chastela e your blind go blind na me yetu Chastela was able to oust the government in power. Your Liberia, private army, nona kechune, Koba Sierra Leone, Nakainoko Afe, Beni Ayasho Mobutu Sese Seko, ye Monishule, Monishule, ye Soja Yoni, Shishikache, ne bua blahi ko blahi ana, ona. Na ehetu yihame mwakeshwe Mobutu Sese Seko ye DR Congo neke private army sanine emi ekoji moni wachole mini Al-Qaeda onugba mina jole ni egbe apoje ijomi she Al-Qaeda onupa na ke America biye ya gbele Osama bin Laden soldiers can be government soldiers, private soldiers. It was a name suye at a 50 man. Ghana ejeshishi. Achalangad. Oblahi any tabopo. Lehu nage mini organization could bear a kenna ameno. One mishishi. Amehu. And they are my friend money by bagi chocho say. Ole money ya bagi ani. Private army say Ghana develop eco. Is a politician go no kwage. Mo fe mo ba nye fe ke no fe no ni na. Hey! Politician no party politics supporters are kabene. Amamba for woman no amba fe private army en ke yo. Yes I go na ke yeshia ulukomi wa training me kume ona ni ameka se tu track ni bi ne ko je soja foi ene meji private army na gba ni ba Ghana na ke blame aka political party kume she all political parties say ameheye ne kesumi amenye ameji etu ye mami moji wona agba bia ne okay you ofane onwawo keha omanye yelo ake yeji Ghana army fe amenye yelo onwawo ke agbere onwawo nkin ha bo majiachi malu gangangbe mancheme ni biane ame akowa di yen sane egesike biane minisane amefe biane koni neke koni neke hamusin hamone amona chukuli inga woni man woji kenkle soja for ni civilians ate ya krowa me president Adhani amefe ameshije ejake. The president is the supreme commander of the Ghana Armed Forces. Civilians asanie police ko ye soja let as supreme commander hakoni soja for fe ashije komi sani aka police for ade na me investigate noni jenyo mene sanene ebe ba shigame aka akọ ameshipon wo eba asadan de bi ai ona ni gakedan ne women okay ke ba so nyemi e bo mo se ba so e wo sanene majia chameni yoga kedan ne mi amafe ko me ko na me ke president ya ayatashi na me ke president age ni ya no eba nye dwa Greater Accra region eba nye dwale e jake tafuache me ko me ni jesh he ko na mba domo Greater Accra me fact mo me ni Greater Accra iwo ka ba tashi ne geshi tamo onye o ka ge bu gamashi yojibo o ko meto ya dabi ga akokeje langa kagbe adan shulao koniga asa akokeje nshona neke nyemi me ko keko afa okume kamo bojiana na dango bi uka me yawo konika ya na president e ka balake manche komepe we ka ge MP we wo gamea MPs
call room where by Wishipon, Gamen IMPs, near Parliament. I'm a bad fat guy, who I'm a fat jamo, only musician. I'm a then German modern boy far. Nakainon Gamania Kake. Heli me pojin badomo shi ya constituency ke gbe ni je gagbe ke gbe ni je gbe gbe shi ekwe eje hekoko ewe mo koko ne ba badomo game ana as parliamentarian game ke political party se anya na shitamo akene kendo kwa mepere koli ke political party amendment come no ba fe come fe ni game adomo constituencies ni your gama shipo gama no ni alo den shipo den no ni den me adomo amame na ni game adomo gama na your constituencies yo che oyiwa don mo ne no ni ejimba ni ya to nyeme fe ni amba kwewo ba ti ni kasimo kule ha me ka gbenu bi no bi ni amba ba wo ndia ji ansamba o kwemi ye kemi agbasa ye Ribi TV no nche dani masibu e ona gbebie mo kiaga adam le ke je mo ni wo bi ne fe ona gbebie mo na gbebie mo ji mo fe mo no ye ga dangbe shipon no ya ke ofita eni awa iwo bomodin kono ka bula kwa bubudan choe agbene nyeme ni nye onye jiga ke dangbe fe ni nye chonya yage nye jinye nye bula kwa banye koni bule ahi mo fe mo ke eshita mote jina agba ekomeshin kan no ba fe nga woji efe mi ake amlalo banye efe no ku ke wa gamashi emi jelaji memi amlalo ba fe po ejage keji game noni amlalo ba fe ke wa me shipon no ba fe ni game nye ho nye shipon game ho me shipon game ho me shipon amlalo ke ba chulo ko shipon go be no ba nye efe no ko ye gama shipon ko no don min kwa ko question na gbe ni fo me no ni pa ba nya fi game be landing beach na ga fi onju habo na fi o e ja ge ngba shipon ko ni ko take Kenya we shipon na gba fi police station game ho school game ho shipon na gba ma secondary school game ho hospital game ho ahonu fe no ìwọ mi na amra lo ba fe ìwọ gan ma pẹjọ ojugba shipon ho mo be ja o ma shi je amra lo ja o ma ncha ma nya ba ne yo be abada bi aye fe mene hu e bi e ko ye ni mo e ka wo iba isele be di ansaba o kwa wo Ribi TV mo ni tuba chama ni ansamba mo ni le oni eba wa wo no ke tunu ke tumo ne jin woche doctor Rebe JC Ankra ni mi samile wo mo ni ewa wo no ke ke bi ne fe da be ya tu ni wa don mo ajoni ye twa no ma nya bra o fe